Ugirtong ke Kongres cak election Amelia Arjar Fulai na mau pelang konsensi upa Denison Kurba ubalawan mentep keteng yeladi na kamenta katai election men hakalai terik urempang Arjar Fulai ulo ong ba kejingkemen kipai ba kandai kejingkemen yau nong mikman ulo ong ba katong jungu ladau unsa jiet kum nong thawan cak yeng darbar kan long ban pen kelai kom trekam hakatrat puli ka koi kakhia bat kwe pat ki kam ban kentiu ya ka yo ka kot kinong song snong om tang hakonsensi Henry hakajalahi borok kwe Ngili ka ideology ko Congress na duk maswa adu kam ta kam change. Kuwi ka abin change kat kum ka jiya ka por ndai maka no kora cha ka ya ka jo. Ki baro ki phet na ka party lesi ki taw ba lesi ki tip ha bi ki taw. Kene ne kalen jongi ngim shim ka taw ngi phet ni ba ki ji tor bor ban ni ru manta ki pai ba ka sno tho ya ka jing don kam jonga sen Congress ki ni si. Ha ka ba ki kwa ai ka jing kala abdeng ba hapeng ka por ka ki shim ji e kam tam ki san snem ki ba no. Orang community apa jangan kita por bersawan ni orang jing kelam ke jing kerben ke batamai pakata ke jing hapdeng kita ya hapdeng kita ki lo ke betul tak sans nam ya ke benrio khamtam ke jelah hibo kowe ngila ber rai kita ke jing kerben batamai ba insya kabung ibu bun kita nak kendang juga face pai ke jing bawan ke kot ke kabalai ke deka agriculture youth affairs bat ke bun ke kata kita ini nak post ke man baru ahi dia bagi cuk social media tak lagi ki baka government kelale natrai undur kam batai baru kita pai ba baru tu kam hai baru on se juba baru kali election government ta tinggal ki bang hapan pai ki bede bagi socio economic development ki bang hapan eu yarap ki nasional kata ko wei nama lima yarap kita kam macam ni kalong ko bang khamle ye ki pai ba nama kajing kemen cuk pai ba kali kemen cuk tadi kam no Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pen sawalawan kapor ka jingkela Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pen sawalawan kapor ka jingkela